العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa 'alaika ayyuhal akhul habib bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Fa innal yaqina mongko sak temene keyakinan iku idza tamakkana arikalane manggon utawa mapan bersemayam apa si yakin minal qalbi saking ati wastaula lan nguasani apa seyakin menguasai isi hati alaihi ing atasi al-galab soro mongko dadi apa al-ghaibu kesamaran soro mongko dadi apa al-ghaibu samar kesamaran dadi iku ka'annahu koyok-koyok sak temene al-ghaib iku syahadatun nyoto syahadah kelihatan. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono syahadah yaqul dawu sapa al-mugin wong kang ngeyakinaken kaya barang sapa al-mugin wong kang ngeyakinaken kama kaya barang kala kang wis dawuh ing ma sapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rupane dawuh lau kusyifal ghita'u masdatu yaqina. Lau kusyifa lamun den buka apa sing den buka al-ghita'u penutup masdatu mongko ora tambah sapa ingsun apane sing ora tambah yaqinan keyakinane apane yakinan keyakinane. Saben terangake kawulipun panjenengan hendaklah selalu memperkuat keyakinan dan memperbaiki keyakinan. Memperkuat dan memperbaiki taqwiyatul yakin wa tahsinih. Memperkuat keyakinan dharma carana peyakin cek bahwa kawulipun panjenengan nika bade swarga, bade neraka, bade nikmat, bade seksa. Bareng sing gaib nika harus iman kulo lebih sampean. Malaikat tak katon. Bidadari tak katon, swarga tak katon, neraka juga. Maka orang sekuat keyakinan nah, yakni keimanan nah, maka orang kelak bakal semangat di dalam ibadah dekat Gusti Allah, semangat di dalam meninggalkan larangan-larangan Gusti Allah. Arab apa orang je tak pate kenceng ngelakonin ibadah sebab tak yakin. Cek saking yakin boleh sampean sebagaimana yakin de enoman mon sampean ngenom gele elang arjeng. Sebagaimana kulo sampean yakin mon ngakan elang lapar. Tadi keraguan-raguan sama sekali. Mesti ngakan, mesti ngenom. Karena keyakinan kuat. Jauh dari racun, jauh dari setrum. Arab mak jauh, yakin mun ngakan mun ngenom racun mate, kening setrum kering. Keyakinan sing ngene ketadek ning ate kuli sampean ke akhirat, Pak. Yakin cuma urusan dunia melulu. Mun alakoh yakin oleh fajaran. Mun ninggal lagi napanya mana jauh dari setrum, jauh dari barang siap bahaya aki, yakin bakal selamat. Tapi tadi keyakinan dalam urusan akhirat. Sehingga saya biasa tak berusaha dengan sekuat tenaga dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kadin to Al Habib Abdul Haddad nikah kaula berpanjenengan mengenai perintah derma taqwiyati yaqinika wa tahsinih, memperkuat keyakinan dan memperbaiki. Kuat yang tak baik, kurang sempurna. Otak baik tapi tak kuat. Kuat tapi tak bagus, Pak. Kuat tapi tak bagus. Percaya aja mon percaya aja nah. Yang tak bagus, tak ngelakonin perkara saya keyakini gila.
Oh tak yakin tak barang sebagus tapi aban tak kelem jauh daripada perbuatan maksiat. Jadi dua nikah harus memperkuat keyakinan dan memperbaiki keyakinan. Apa sebab lebih sampean perintah soro memperkuat keyakinan, memperbaiki keyakinan. Fa innal yaqin idza tamakkana minal galab. Ketika yakin neka ampun bersemayam dalam hati sanubari sepaling dalam sehingga tak tergoyahkan, tak tergoncangkan kelaban sesuatu apapun sebekal merubah keyakinan, tak terombang-ambing keadaan karena keyakinan ampun mantep mancep di dalam hati. Wah, mantep mancep di dalam hati. Wastaula alaihi, lalu kemudian keyakinannya menguasai esen hati kul manjenengan sehingga ada celah keraguan-raguan masuk ke dalam hati. Dulu sampean ki ampun masuk ragu. Oh, tak laku akan apa? Oh, minta ijazah, laku apa? Oh, minta ki beda keraguan-raguan, ki beda celah, beda ruang, beda pintu masuk, walaupun sekecil nggak nikah, tapi nikah ampun cukup mempengaruhi keimanan dan keyakinan di dalam hati. Orang mula kuat keyakinan apa? Orang mula mapan keyakinan nah. Kuasain di dalam hati nikah keyakinan. Oh, ada perai. Tak susah, tak takut. Kecuali susah bentakon situng takut tak oleh pengapuran Allah Subhanahu wa taala. Soroh al-ghaibu ka'annahu syahadah. Ketika keyakinan ni kepon mantap dalam hati. Hati kele kuasain kelaban keyakinan saral ghaib ka'annahu syahadah. Maka sesuatu sesamar akan nampak jelas. Neraka tak katon, tapi takut engku. Karena yakin kulit sambian senge beria berita bahwa berde swarga bener neraka ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngebala cedek perapatan apa berde operasi masker. Takut suruh push up. Siapa sih ngebala? Fulan bin Fulan. Oh tak kira carpak aja. Tak kira bengal sampean label. Entar ke timur berde macan. Arab mau label ke macan. Oh jelas saya tarkem bi macan. Siapa sih ngocak? Fulan bin Fulan, orang saya kena yang percaya. Tak kira lebar sebab takut kemacan yakin. Padahal sampean ngeding tak ngeding ke seorang macan. Sampean ngetelak tak ngetelak dek macan. Tapi sampean yakin sebab sengebela berita dia orang saya kena yang percaya. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin, As-Sadiq, Al-Amin, As-Sadiqul Amin. Saya bener ben saya keneng percaya. Ampun ngebe berita ke kul panjenengan tentang bedena bareng si gaib. Engki penikah berde swarga berde neraka. Ini surat Al-Baqarah ayat pertama. Apal kapi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi. Allah taala saya ngauningin deka ayat deka napa arti daripada alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an nikah ada raibah, ada kemamangan. Syakkah maknana mamang. Syakkun raibun pada maknana. Cuma mun syakkun ki kemungkinan terjadi. Engkau mangko takut terjadi. Dan kadang lafaz syakkun ki mungkin terjadi bareng si ragu gelo. Oh tapi tak terjadi karena ragu. Tapi mun raibun pasti ada keraguan-raguan sama sekali. Merken Al-Qur'an tak ngangkui lafaz syakkun. Dalikal kitabu la raibah, benih la syakkah tapi la raibah. Sama sekali ada keraguan-raguan sama sekali. Esen Al-Quran. Kang kuisir Al-Quran ni kan. Hudan lil muttaqin. Tak Al-Quran tak ada hudan lil muslimin. Tak nutuaki hudan lil mu'minat, tapi hudan lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran gelak kang kui orang setakut Allah Subhanahu wa taala. Orang
Swarga gaib, neraka gaib, malaikat gaib. King sampean iman wajib hukum iman. Katik tak percaya dak badan swarga neraka bisa murtad hukum. Karena wajib hukum orang iman dak gaib. Benih jerengkong tok gaib nika. Sampean mun ngedi gaib jerengkong. Gaib identik di penangkapan makhluk gaib. Benih gaib ni kan termasuk gaib ni kan. Malaikat gaib, bidadari gaib, swarga neraka gaib. Tapi wajib percaya, wajib iman. Ada orang iman dengan Gusti Allah pertama, iman dengan gaib, wajib iman. Wa mimma razaqnahum. Orang seiman dengan gaib salat, mun tak iman dengan gaib tak salat. Orang seiman dengan gaib sedekah, berinfak, bersedekah, arafah, sedekah kuat buka di alam akhirat. Mun orang sing tak percaya dengan iman, dan tak iman dengan gaib tak gelem sedekah. Tak gelem infak. Sebab tak pada percaya jadi benjeran dilipat gandakan berbuat bakal nambah dunia sebenarnya tuan. Orang si berning punya tapi dunia dengan pelajaran kadar tuan. Orang si gelem infak bersedekah. Yuqimuna shalah alladziina yu'minuuna bil-ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semakin kuat dia dengan corona bengkes dia. Ya aja letak pengajian boleh marah lah. Tak sumpah kada rumah kena corona dia. Percaya juga padahal tak ketelak corona. Kata apa corona aja? Tak ketelak tapi percaya kabi sedunia percaya kabi pak. Jolo negeri aing semprot. Lele bedim masih corona ri aslin jan gula. Maskeran cuci tangan tapi ya tor motor semprot beda di mas ni tak tahu masjid semprot bojong rang ala ku apa long apa aja rang ngopi baru lem semalam aku lekur di situ ada renggang sekali numpak motor tak boleh gocengan bisa bini numpak sepeda motor tak boleh gocengan, numpak motor tak boleh bareng di sebine. Kutu bede budi sebine selaki bede yada, bede bungko. Akur legur boleh. Tak paham kula kata apa corona reasin tak tahu kok makhluk apa saungkun. Ducek bareng kene tak katon, takut kada jeri orang pak. De Allah Subhanahu wa taala si Maha Agung bisa tak takut pak. Ajib. Terbuat dari apa ate kuli bisa sampean nika? Dek corona cek takon, dek penyakit cek takon, dek racun cek takon. Mapas tak takut kenarakan Gusti Allah. Maki akhir joget bayi cek letua. Tak takut aku mati cek letua mati kebetulan akhir joget kada jeria. Ki perkara sampean karep TV sakarep keng kula cuma medepak. Mun sampean yakin cek bahwa kapi amal hisab di Gusti Allah. Amalan dari pertanggungan ki jawab pakai dengar sarman Gusti Allah taala. Tak bakal orang nega kelak membuang-buang waktu. Guna akibat tu nega kelaban sebaik-baik mungkin. Mun tak bisa beramal sebagus minimal saya beramal saya coba. Nega pun minimal punan kelas kulit sambian. Mun tak bisa beramal sebagus minimal saya beramal saya coba. Nega pun mentok pun kulit sambian punan. Nah, mul ateh nega ampun kuasain keyakinan
sehingga barang saya tak katon pakaton di Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu lau kusyifal ghita masdattu yaqina. Seandainya penutup penghalang daripada mataku oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka sehingga kedua bola mataku melihat dengan jelas dok rema neraka, dok rema swarga, dok rema siksa kubur, masdattu yakinan, tak bekal nambahin tang keyakinan saking diri mentok keyakinan. Cek saking kulit sampean cek pangeten lah kopen pangeding sampai tereng kuburan lah. Tak kira sampean lagi joget, tak kira sampean nyanyi-nyanyi. Tak kira sampean maksiat dekat Allah SWT. Cek saking pangeding dek remeh pacar reng alam kubur. Cek pangeten lah, pangeding bebas sambet pacar reng. Mun pakaton di Gusti Allah kata apa siksa kuburan, kata apa siksa neraka, tak nyaman odin sampean. Tak bakal odi nikmat dengan atas dunia. Ontong tak pakaton, saya pakaton orang si aroma sah katon walaupun tak katon karena gelek ampun kuasain eliputin kelaban rasa yakin ke Gusti Allah walaupun tak ngetelak padeng sing ketakok engku ke neraka sebagaimana kul manjenengan takok ke apa itunya para ulama ni kasih keyakinan saya kuat takok dekat apa neraka. Oleh karena itu penting ngaji neka ya untuk semakin memperkuat keyakinan dan memperbaiki keyakinan. Ampun cek tambahin dosa ni kampuna. Kebanyakan dosa lah. Dosa apa saya tak lakukan kulit sampean? Mereka pipa. Ghibah, namimah, ruwa, riya. Mereka piwis umur dia cek siaki lah. Cek tambahin dosa ke pangeran. Kebanyakan dosa lah Pak. Cek tambahin lopana, cek tambahin mainan na. Pun cek tambahin barang-barang si tak ada manfaat kakui akhirat tak lah dunia manfaat wala akhirat manfaat tak manfaat dunia juga tak manfaat akhirat. Semakin kuat keyakinan maka semakin bagus kelakuan. Kemula orang kelak keyakinan mulai memudar, keyakinan kelak mulai melemah, maka otomatis perbuatan bagus kalau sampean semakin ngentengaki semakin sakone semakin berarti nutuaki iman tak semakin kuat dekat Allah SWT. Nah Sayyidina Ali mentok keyakinan lau kusyifal ghita'u masdattu yaqina mun buka di Gusti Allah al ghita' penutup penghalang daripada tang mata pakaton kata apa isi neraka masdattu yaqina tak nambahin tang keyakinan. Mentok kunan ke karena kulit sampai kata katon kini kemunan ongke toron beja apa komat beja apa deki enga beja apa legilen boleh deki gila ongku mat komatan karena yakin apa tur toron ongke toron keyakinan lah mun yakin dok pel cok mun ngontal pel pilek betok ngontal pel riah cuduh elang betok elang pilek kah yontal karena yakin cok obat riah jadi penyebab daripada kesehatan. Entar ke dokter yakin mun mare suntik dia sehat, masih sakit suntik. Karena yakin mun sampean mun mare yakin mun mare suntik dia sehat. Entar ke tukang pecet masih tokro tok pecet. Malah ngocak di tukang pecet ada gigul di serok kebeli boleh padahal sampean watuan. Pola mun tepai rogen mah sampean moro sehat moro. Dan ngajin termasuk suntik deh. Pecet memperkuat iman memperbaiki keyakinan tanpa ngaji tak mungkin Pak ini perkara hidayah dari Gusti Allah dan kaulah juga belajar panjenengan juga belajar keyakinan pun panjenengan toh semakin kuat cek sampai tambah tua tambah memudar keyakinan sehingga ngurangin ibadah ngurangin amal sodakona ngurangin bacaan Al-Quran ngurangin sholat sunnah maksiat tambah kan berarti kenyamanan benih semakin maju sampai semakin mundur kelakuan benih semakin mestinya semakin sepuh semakin kuat keyakinan karena iman aku nampunan seumur seket seumur papan mungkin pun anak wajar anak kaki guru tapi menurut sampean pun landi anak bahkan mungkin landi kompoi maka laku dengan arek-arek anak-anak kan berarti keyakinan menurut sampean sih pun kelasnya gak nikah temukan kelakuan keyakinan itu sepenting kan yakin sepenting kan percaya kita masih yakin percaya sepenting yakin
tak kelakon tak genah sepenting keyakinan. Gen ngelakonin tak genah berarti tadi tak pada yakin pun. Pahami? Apa sih yakinnya? Yakin je nggak apa? Yakin je berada di mana? Ngaji boleh insyaallah. Mungkin ngaji umur, sehat walafiat. Termuka keyakinan ibarat kekuatan zahir batin. Sehingga semakin kuat keyakinan, semakin bagus keyakinan, semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat, semakin jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, umur semakin sepuh dengan gunaki kanggo ibadah, matur muga lamun depak ka umur matur muga husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa tabatihi wa rusuhihi. Wallahu a'lam bissawab. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع